uwo bivugwa ko arogera amakipe n'abakinnyi bo mu Rwanda uzwi nka Mupenzi, ntarogera amakipe gusa n'abakinnyi, azwi nka Mupenzi, yahaye ubutumwa itangazamakuru ko nirititonda azaryibasira naryo kuko rikomeje gutuma akazi we na bagenzi be katagenda. Ihuriro ry'abarozi b'umupira w'amaguru ntiryishimiye ko abanyamakuru bari kuryicira akazi. APR muri stade Amahoro, stade 45 by'abafana bicaye neza. Rayon Sport kuri stade Amahoro, APR yakiriye Yanga, Rayon Sport yakiriye Simba, kipe akomeye yombi harwitwaza. Nihe kipe izagira abafana benshi muri stade Amahoro? Rwakakomeza kumwihambiraho mu kibuga ngo amusuhuze bavugane. Saida abamukabukimbwa y'urushyi rw'amatama rwiza pe. Undi warushyira rwita njeba mu Kinyarwanda gitomoye njeba. Inshuti za Lorenzo Info zirakomeze neza cyane kabisa. Nongeye kuba ikaze kuri chaîne yanyu, chaîne y'abanyarwanda, chaîne y'abasportif, chaîne y'intore. Ndizera ko rwose muryoye umeze neza cyane. Je kubaganiriza utuntu duke cyane ariko turyoshye sana. Uwicare urebe iyi video yose irangire. Birebye video kagarukira mu gice kwere. Wumva udahemuka kwere? Ibintu byiza arigembe ugeraho nyuma. Nkabivuga nyuma nyine video igeze kure. Iminota nka 20. Kwere ubu ngubu video ure iminota 3 kumva kwere udushikiye kwere. Neza twazabona amafaranga gute wana? Nubwo atari dukorera tuba tubakorera ku byishimo byanyu. Amafaranga ntacyavuze, amafaranga se ntacyavuze. Ariko ngiye kwaganiza ibintu byiza cyane bikubiye mu ngingo navuga zigera nko muri 2. Ingingo ya mbere bafite uyu munsi, hari umukonikoni, hari umurozi wo muri Tanzania urimo gutera abanyamakuru ba siporo ubwoba ngo nibatareka kuzajya bavuga cyane ku barozi ngo babamagane umupira ngo azaturoga da. Harimo aradutera ubwoba ngo azaturoga. Si ubungu bazi ko kweri mu banyamakuru tudafite abaganga kweri. Uyu murozi ibintu bimeze bite kweri urimo kudutera ubwoba? Iyo ni ingingo ya mbere. Murozi aragira ati abanyamakuru mu Rwanda nibatareka kwibasira abatoza ngo bareke no kwibasira abarozi nje ndaza kubirogera. Aha, imbeba yikoreye agashishi ibonye kandi rakiyorosa iti inkuru ziragenda nzabambarira. Hari indirimbo yitwa Gurwiririza kera bajyaga bivugamo, w'imbeba yikoreye agashishi ibonye kandi rakiyorosa iti inkuru ziragenda nzabambarirwa. Karashaka kuroga abanyamakuru. Iyo ni ingingo ya mbere. Ndaza kuba inkuru yanditswe na Jado Dukuze ku Gihe. Nibahe neza cyane. Ingingo ya kabiri, wa mutoza w'ikipe ya AS Gari Women bamwita Ntagisanimana Saida, wafashe umutoza wa Rayon Sport akamurambura ikiganza mu matama akamutera urushyi stade yose bireba. Ferwafa yamuhanisha imikino 3. Ese kwera umutoza ukubise mugenzi we ku kibuga mu buryo bugaragara tara accident kamukabukira urushyi rwiza ubu kwera bakwegwanishwa igihano cy'imikino 3 kweri adatoza champion iri kurangira kweri. Ngo ni umukino umwe asigaje w'igikombe cy'amahoro umwanya wa 3 ubundi akazasiba imikino 2 ya sezita hani bazaba gifite ikipe. Sumva ibyo ntari ibintu kweri. Mutekereza ko igihano yahawe gikwiriye cyangwa yahawe igihano gito cyangwa yahawe igihano gikabije? Mubimbwire ngiye kubibaganirira neza cyane. Mfite n'udukuru two muri Rayon Sport ndaza kugenda mbabwira duke kubijyanye n'ahazaza nyine ha Rayon Sport mu bijyanye nyine no gutegura sezo itaha ndetse na Rayon Day. Hari utuntu nyine mfitemo gake naza kugenda bakubitamo ibintu bikamera neza cyane. Reka tugwemo rero, let's jump into it. Mpere kuri iyi nkuru y'uyu murozi w'umunyatanzania ngo ushaka kuroga abanyamakuru y'imikino. Iyi nkuru yanditswe n'Igihe, Igihe Sports, yandikwa n'umunyamakuru witwa Jado Dukuze. By the way, Thiago Silva yamaze gusezera muri Chelsea. Yatangaje ko atazakomezanya na Chelsea muri video iri very emotional. Abafana ba Chelsea menye ko Thiago Silva mutazamugumana imyaka 4 amaze akinira equipe ya Chelsea. Munabizi ko kabisa yaragerageje. Nta Premier League yatwaye ariko yabahaye Champions League muri conditions zigoye cyane. Nkamuvanye muri equipe ya Paris Saint-Germain makuze bafite imyaka 39. Vraiment ari grateful ko yakina equipe ya Chelsea
yanatangaje ko nubwo agiye ariko imiryango idafunze kubera ko ateganya kuzagaruka undi munsi. Niba azagaruka ari umuyobozi, niba azagaruka ari umutoza, ntabwo turabimenya. Ariko abana be bakina muri Chelsea arifuza ko bakomeza gukina muri formation z'abatoza Chelsea, ubundi bakazagira future muri equipe ya Chelsea. Akunda Chelsea cyane Thiago Silva, umwe mu legends w'uyu mukino. Thiago Silva kabisa ntabwo azakomezanya n'ikipe ya Chelsea Football Club. Yes, ibintu bimeze gute muri rusange? Ndimo ndashaka iyi nkuru uyu munyamakuru rwose wanditse ko ngo umurozi yifuza kugashaka kuroga abanyamakuru. Titre iravuga ngo ni inkuru yanditswe na Jado Dukuze umunyamakuru w'igihe Sports, ni igihe yandike imikino kuri Igihe. Muramuzi Dukuze ni umunyamakuru ukomeye muri industry tubamo, yakoze ku maradiyo atandukanye, yakoze kuri za Radio 10, akora kuri za Fine FM, akora kuri za Royal FM, Dukuze yakoze kuri za Radio 1, akora bitangazamakuru byandika za Ruhago Yacu, bo yandika ku Gihe. Ngiye kubasomera iyi nkuru, nagakuru kagufi cyane mukumve neza ko ndi abantu biyaminiye ko bazi gusoma. Donc iyo wasomye amasomo yo mu kiliziya, ibintu by'inkuru nk'ibi birakorera cyane. Very simple, very easy for me. Umuntu urimo arampamagara baretse. Karaga ko kanimo ndago. Umurozi w'amakipe yo mu Rwanda yahaye gasopo itangazamakuru. Umurozi w'amakipe yo mu Rwanda. Donc umurozi urogera amakipe yo mu Rwanda andi akayaroga. Umurozi wango hari warogera n'uwaroga. Niba ari umurozi w'amakipe yo mu Rwanda hari yafasha kuroga, hari n'ayaroga. Uwo bivugwa ko arogera amakipe n'abakinnyi bo mu Rwanda uzwi nka Mupenzi, ntarogera amakipe gusa n'abakinnyi azwi nka Mupenzi, yahaye ubutumwa itangazamakuru ko nirititonda azaryibasira naryo kuko rikomeje gutuma akazi we na bagenzi be katagenda. Ihuriro ry'abarozi b'umupira w'amaguru ntiryishimiye ko abanyamakuru bari kuryicira akazi. Mana we, uyu mugabo ukomoka muri Tanzania, iyi nkuru ndi kuvuga nanjye ibindi muri riske, ni mubona Lorenzo Empfo bayihakinze muzamenye ko ari uyu murozi. Uyu mugabo ukomoka muri Tanzania yavuze ko amaze igihe kinini mu mwuga wo gufasha amakipe kugera ku nsinzi, abinyujije mu cyo yise dua na dawa. Dua na dawa niko abyita, uburozi bwe abwita dua na dawa. Avuga ko ngo umukino wa mbere yakoze gukora umukino ni ukuroga nyine, ari uwo Terminus yatsinzemo Kiyovu Sport ibitego 4-3 mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi. Mu kiganiro yahaye Igihe, Mupenzi yavuze ko mu mwaka ushize ari wafashaga ikipe ya Kiyovu mbere yuko iza kwivangira bigatuma iva ku gikombe cyegukanywe na APR FC. Ati rimwe nigeze gukorera ikipe itsinda Kiyovu Sport maze bararakara cyane, baranavuga ngo nimfusha umuntu ntibazamushyingura. Iyo kipe yari yakinnye na Kiyovu. Niko gufata icyemezo cyo gukorana nabo, nagumye muri Kiyovu igihe kinini nkorana n'abantu bayo baba mu Bubiligi. Kiyovu zikwigira diaspora Mbiligi nini cyane. Nyuma baza gushwana na perezida wayo barabihagarika. Muzigiye bwo bashwanye na Juvenal sezishize. Yakomeje agira aturebye igihe nayikoreraga, kuyikorera no kwirogera, yari imeze neza pe itsinda, gusa baje kubyica birangira APR batwaye igikombe. Ibijyanye n'amarozi umupira w'amaguru biravugwa, ariko aya makipe uyu mugabo avuga nta nimwe irabyemera ko ibikora, ndetse n'abayobozi bayo bahora iteka babyamaganira kure. Mupenzi yongeyeho ko nubwo we na bagenzi be bafasha amakipe, itangazamakuru rya siporo mu Rwanda rikomeje kubavangira, aho kuri we ngo asanga riri mu byisha umupira w'imbere mu gihugu. Ko abanyamakuru bamagana uburozi umupira, umurozi asanga aribo bica umupira. Ati itangazamakuru rya siporo riri kwisonga mu kwica umupira, usanga birirwa bavuga nabi abatoza babinjira mu kazi, bikarangira ntawe ukiramba mu ikipe, nyamara bitakunda kugera ku musaruro utaha umwanya. Ni Mupenzi uvuga. Yakomeje agira
ati hejuru y'ibi natwe baratwinjirira ubundi ku isi yose nta hantu na hamwe wagera ku nsinzi udafite duwa cyangwa dawa. Uyu murozi rwose avuga ko n'insinzi Man City igera ibikombe Man City itwara bya Premier League, Champions League equipe ya Real Madrid itwara ikoresha duwa na dawa. Rero nashaka guha ubutumwa abanyamakuru ko nibatarekeraho ibyo bari gukora bazabona ishyano, kuko iyo umuntu ashaka kukwimisha umugati nawe ntacyo utamukorera kibi. Abanyamakuru ba siporo mu Rwanda, maradi, amateleviziyo, media house zandika, ba YouTube, nimutareka kwamagana amarozi witwa Mupenzi w'umupfumu w'umunyatanzania yarabaziye. Uyu mugabo yatangaje mu gihe uburozi buri mu bintu byakunze kuvugwa kenshi umupira w'amaguru, bivugwa ko mu makipe yose yo mu Rwanda mu buryo umwe cyangwa ubundi yifashisha izi mbaraga, aho bidakozwe n'ubuyobozi bigakorwa n'abakinnyi cyangwa abatoza ku giti cyabo. Bamwita Jean Mupenzi, akaba ari umurozi, umupfumu w'umunyatanzania urogera amakipe hano mu Rwanda, urimo arihaniza abanyamakuru abihanangiriza. Marihanangirizwa ku buryo bukomeye cyane. Ubwo aho nambutse kandi ubwo navuye kwa Mupenzi, abanyamakuru ubwo murarye muri menge, nanjye ndimo narye ndi menge. Umutoza umutoza w'ikipe ya AS Kigali y'abagore yitwa Saida cyangwa se Saida, bamwita Ntagisanimana Saida. Murabyibuka ejo bundi ubwo Rayon Sport yakinaga n'ikipe ya AS Kigali Women muri demi finale igikombe cy'amahoro. Rayon Sport yaratsinze umukino ubanza igitego kimwe, yari yaratsinzwe umukino ubanza igitego kimwe ku busa, umukino wo kwishyura Rayon Sport itsinda AS Kigali ibitego 2 ku busa, ariko AS Kigali mu by'ukuri ivuga ko yibwe pe, taho ama penalty ibintu byinshi bitagenze neza. Yanze gusuhuza, ndavuga uyu Saida yanze gusuhuza rwa kutoza Rayon Sport, rwakakomeza kumwihambiraho mu kibuga ngo amusuhuze bavugane. Saida abamukabukimbwa y'urushyi rw'amatama rwiza pe, undi warushyira rwita njeba mu Kinyarwanda gitomoye, njeba. Umuntu w'umugabo bro, imbere y'abakinnyi be abana bato, imbere y'amakipe yombi abakobwa, uri umugabo wenyine, imbere y'abakinnyi utoza, imbere ya stade irimo abafana bro, mu Nzove murabizi uburyo Rayon Sport yakinnye abahuruye, urushyi rugafatwa no kuri kamera. Video narayiberetse kuri Instagram bro. Rwaka urebye uburyo yarize, arira nk'umwana muto, avuga ngo mumuzane mumunshyira imbere mwishyure, nina mwishyura urushyi ntabwo bikunda, ntabwo birangira handaza kumurega. Kumbe kwera igihano uyu mugore yahawe na Ferwafa ni imikino 3 gusa adakina, adatoza. Sezo irarangiye, imikino 3 ni iyi. N'umukino bafite kwa kabiri ejo, bafite umukino wa kimwe, bafite umukino w'umwanya wa gatatu, AS Kigali zakira n'ikipe ya Fatima Women. Uwo mukino ntabwo yemereye kutoza. Undi mukino atazatoza ni imikino 2 ya sezitaha, ashobora kuzaba adafite n'ikipe, ariko nawe afite ikipe azayitoza. Mumbwire muri comments ikijyano muragitekerezaho iki? Urushyi mwabonye Rwaka yariye rukwiriye guhanishwa igihano cy'imikino 3 kweri, suspension nk'ikarita y'umutuku kweri? Mwongere mutekereze, mumbwire icyo mubitekerezaho. Iyo ugira ngo ni Rwaka wakubise Saida uriya mugore utoza AS Kigali, muratekereza byari kugenda gute? Muratekereza Rwaka yari kurari we mu rugo uwo mugoroba? Rwaka yari urare mu rugo kweri? Muribuka ariko igihe umusifuzi witwa Salima Mukansanga yasifuraga umukino wa AS Kigali, sinibuka ikipe bakinaga, ni AS Kigali
maze umukinnyi witwa Akayezu Jean Bosco, Akayezu Jean Bosco hakagaragara ifoto asa nkaho yegereye cyane Salma kuri social media, induru zikavuga ngo Akayezu yafashe kwibere rya Salma. Murabyibuka muri uko induru zavuzwa, abantu bavuga bati ewan batakayezu agomba guhanwa, acibwe umupira yakoze kwibere rya Salma. Murabyibuka ibyo bintu? Muri bukigiye mukansanga Salma afana ba Kiyovu bamutuka bakamuririmba ngo arabibye, bakamutukira kuri stade. Muri buka ko abafana batawe muri yombi, none umutoza kweri akubite mugenzi w'urushyi, umutoza w'umugore akubita umugabo urushyi mugenzi, umutoza mugenzi we rw'amatama rwiza muri stade. Imbona nkubona abantu bose ayibona kweri ahanishwa imikino 3 adatoza, suspension. Ntabwo ndamenya niba nta bindi bantu biza kurenga ari kuri iki nicyo gihano yamaze gufatirwa. Ndavuga nyine uyu Hagisanimana Saida. Mumbwire rero niba iki gihano mubona gikwiriye cyangwa se niba ari gihano gitoya, urumva, cyangwa se niba mubona ari gihano mu by'ukuri gikwiye. Bo nibyo rero, nibyo kuri Saida. Ubwo ni imikino 3 yahawe adatoza, imikino navuga itandukanye nyine itegurwa na Ferwafa, ya imikino ya shampiyona cyangwa se imikino y'igikombe cy'amahoro. Ekipe ya Rayon Sport ikintu kihangayikisha aka kanya ni ukumenya mbere na mbere niba Perezida Uwayezu Jean Fidel azongera kwiyamamaza. Ntabwo ndi buguhe detail nyinshi, ariko ikintu ngiye kubwira urafata nk'umurebe cyangwa se no butari umurebe umusportif kuri cya Lorenzo Info, nuko mu buryo rwose budasubirwaho Perezida Jean Fidel aziyamamaza. Jean Fidel aravuga ngo abansabye kuza kuyobora ikipe no kwizahura mu bibazo yari iri mu ruhuri, nibansaba ko nyigumamo nkomeza kwitoza bifuza service zanjye, nzakomeza nyitoze. Uwo ni retired Jean Fidel, retired captain Uwayezu Jean Fidel. Ikintu nibaza namwe mushobora kwibaza, abamusabye kuza kuyobora Rayon Sport bazongera kwimusaba ni bande? Se mujya mubitekereza, mujya mutekereza abantu basabye Jean Fidel kuza kuyobora Rayon, mujya mubitekereza mukibaza ngo ni bande? Abo bantu namayobera, nta muntu bazi. Waravuga ngo abansabye kuza kuyobora ikipe nibansaba kuyigumamo nzabyemera, nzakomeza nyiyobore. Indi manda Jean Fidel kabisa afata 2024 kugeza 2028 mu kwezi kwa 10 ayobora ekipe ya Rayon Sport. Rayon Sport irimo gutegura Rayon Day, bamaze gusaba ko iyi Rayon Day bazayikorera muri Stade Amahoro, ikaba ariyo event iremereye ya mbere y'umupira ishobora kuzaberamo, ikintu gikomeye kubera ko murabizi ko stade yamaze kuzura, nubwo hano vitara ariko stade yamaze kuzura. Imikino Amavubi afite mu kwezi kwa 6 azayikinira away hanze, Lesotho ngira ngo niba ari na Benin, nyamyibuka neza. Ntabwo Amavubi azakinira mu gihugu, bivuze ngo stade ntabwo Amavubi ayikeneye. Ibintu dutekereza ko bizabera muri Stade Amahoro bwa mbere, nge ntekereza 4 z'ukwezi kwa 7, umunsi wo kwibohora kw'Abanyarwanda, kwibohora Thursday cyangwa se nyine anniversaire y'imyaka 30 Rwanda rwibohoye. Iyo event biteganyijwe ko izabera muri Stade Amahoro, ishobora kuzaba ariyo event ya mbere ibereyemo. Hari umuntu rwose, hari umuntu uziza ugira zandani njya nkurikira kuri Twitter bita Dr Dash kuri Twitter, yahoze avuga ko rwose arimo rwose aravuga ko kuri uwo munsi wo kwibohora itariki 4 z'ukwezi kwa 7, imyaka 30 rumaze RPA ibohoye u Rwanda, hazaba ngo akarasisi karemereye cyane kuri Stade Amahoro, ku buryo avuga ko ngo umuntu uri mu giporoso wamuhaye amakuru ngo avuga ko indege 3 z'intambara fighter jets 3 ngo zizaca hejuru ya Stade Amahoro zirekura ya mabara. Mujya mubona nko mu Butaliyani, mujya mubona nko mu Faransa, mujya mubona ku minsi ikomeye cyane kabisa mu bihugu bikomeye,
ukabona indege 3 zinyuzeho mu mujyamo no Bwongereza kabisa, zirimo zirarekura ibintu by'ibyotsi ariko biri mu mabara y'ibendera ry'igihugu. Fighter jet ebyiri zikarekura irangi ry'ubururu kubera ko ibara ry'ubururu ryo rinini cyane mu ibendera ry'igihugu munabizi. Indi fighter jet imwe ikarekura irangi ibara ry'icyatsi ry'umuhondo riba riri hagati. Indi fighter jet, iyo vuze fighter jet muvuze indege z'intambara, nayo ikarekura ibara ry'icyatsi noneho. Ibyo ni ibintu bihambaye cyane ngo bishobora kuzabera kuri Stade Amahoro bwa mbere kabisa mu kwitaha bikazahuza n'umunsi mukuru wo kwibohora kw'Abanyarwanda, imyaka 30 u Rwanda rwibohoye. Event ya kabiri, amatora y'umukuru w'igihugu murabizi ko azaba itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi, 15 z'ukwezi kwa karindwi. Umukuru w'igihugu aratorwa, ntabwo nibuka ngo ashira igihe kingana gute ngo arahire, ariko ukurahira k'umukuru w'igihugu nabwo byitezwe ko bizabera muri Stade Amahoro. Ikaba event ya kabiri, nano bisanzwe ibera by the way, nano bisanzwe ibera. Event ya gatatu, Umurenge yamaze gusaba ko Stade Amahoro Rayon Sport yakwereka Abanyarwanda ko burya nubwo u Rwanda ari igihugu gito, nubwo u Rwanda rutuye n'abaturage batari benshi, miliyoni nkeya rwose 14 gutyo ugenekereje, ariko u Rwanda rufite abantu bakunda umupira bashobora kuzura Stade Amahoro. Ubyo Rugaju yambwiye muri Zandani, yambwiye ko Rayon Sport yamaze gukontakta equipe ya Simba yo mu gihugu cya Tanzania, ari izaza gufasha Rayon Sport mu munsi wa Rayon Day. Rayon Sport igakina na Simba kuri Stade Amahoro, ikaza yabaye event ya mbere umupira w'amaguru izayibereye muri Stade Amahoro. Rayon Sport ikabiciye impaka. Ariko ku rundi ruhande, APR FC irashaka gukora APR Day, none ihuza niyo myaka 30 yo kwibohora bro. APR ngo irimo gutegura APR Day, kandi APR ifitanye umubano mwiza cyane nta makemwa n'ikipe ya Young Africans, nayo irashaka kuyitumira, ikayitumira muri Rayon Day, muri APR Day. APR nayo igakora event irimo Young Africans, nayo igaca impaka. Ndizera ntashidikanya ko aya makipe yo mazaba professional ibarwanira amatariki. Rayon Sport igakora Rayon Day yayo ku matariki zateganya, APR ugakora APR Day yayo. Sinitaye ngo ninde uzabanza, wabisabye mbere cyangwa uzabisaba mbere azabanza, cyangwa wazemerera mbere azabanza, I don't care. Ariko ikintu kimaka kigiye gucika no kuvuga ngo niyihe kipe ifite abafana benshi. Kubibona neza no kubibona batakiniye rimwe. APR muri Stade Amahoro, stade 45 by'abafana bicaye neza. Rayon Sport kuri Stade Amahoro, APR yakiriye Yanga, Rayon Sport yakiriye Simba, kipa komeye yombi harwitwaza. Nihe kipe izagira abafana benshi muri Stade Amahoro? Rayon Sport abareye umwakuzura Stade Amahoro niyo bashira amatike makika nka 3. Stade Amahoro mwayuzura kweli 45 kweli byakunda. APR FC kuri mobilisation ndabemera cyane, kuri Stade Amahoro mwagaragaza umubare ufatika. Nyuma y'iki kintu si tuzongera kumva umuntu avuga ngo data ngo muzaje kurira muri data muri equipe ifite abafana benshi. Izinjiza abafana benshi kuri match yabo yo kumurika yo gutangiza sezo. Iyo kipe izabiciye impaka, izaba mu buryo buri official ariyo kipe ikunzwe n'abantu n'Abanyarwanda benshi. Izaba ariyo kipe ifite igikundiro kurusha izindi. APR yitagitinyiro, Rayon Sport yitagikundiro. Izagira abafana benshi, ari izatwara iryo zina ryitwa gikundiro. Impaka uwo munsi zizacika.
n'umuntu wabimbwiye arambwira ati njyewe yarambwiye ati ngiye mfite amakuru ko APR irimo gutegura APR Day. Ntabwo rwose ari ukuvuga ngo ni ibintu nahagaze ariko ni umuntu rwose wa ndani umpa amakuru wabimbwiye. Reka turebe niba icyo kintu equipe ya PFC izagikora ntigakora nk'iki uko umwaka ushize imikino kambibutse. Sezishize muribuka ko byavuzwe mu gihe Rayon Sport yateguraga Rayon Day ngo na APR gutegura APR Day. Murabyibuka ko byavuzwe, murabyibuka byaravuzwe ariko ntituzi iyo byahereye. Sari ikintu gikomeye perezida w'amakipe yombi. Iyi stade Amahoro mubona amakipe yemerewe kwikiniramo na amakipe 4 kubera ko stade regional Nyamirambo, stade Kigali Pere igiye gufungwa isenywe yongere yubakwe. Amakipe yakiriraga kuri stade Kigali Pere ntabwo yose azakira kuri Kigali Pere. Harazakirira Bugesera, harazakirira za Muhanga, cyane ko amakipe atagira abafana. Amakipe yemerewe kwakirira muri stade ya Kigali Pere ni ikipe ya APR FC, ni ikipe ya Rayon Sport, ni ikipe ya Kiyovu, ni ikipe ya Polisi. Ayo makipe ane yonyine. Gasogi, AS Kigali, bro, ayo makipe azakira za Bugesera na za Muhanga. Muzayibona muri homologation ya Sezita. Icyo nsaba perezida chairman wa PFC nyakubahwa afande Colonel Richard Karasira, mwagize mutya mugashaka umutozo ukomeye mukagura n'abakinnyi bakomeye kweri. Ibyo ni biragoye kweri. Mwaguriye APR abakinnyi bakomeye bashobora guhangana n'amakipe yo muri Afrika, bashobora guhangana na Young Africans, bashobora guhangana na Dreams yo muri Ghana, bashobora guhangana na Mamelodi, bashobora guhangana na Esperance. Mwaguze abakinnyi bakomeye kweri. Kera mwagiraga mutya mukagura abakinnyi bakomeye kweri. Mwabaye iki cyabaye kweri? Ritadi captain Wahezu Jean Fidel perezida wa Murera kweri. Aka kantu ngiye gusaba na kantu kagoye kweri. Ukweri ntabwo wakwikama tukagura Rayon Sport abakinnyi bakomeye. Nubwo Rayon Sport itazasohoka ikagira avantage yo kuba twara igikombe cya champion nibura rimwe mu myaka 6, bikayiha kuzasohoka ikajya muri Champions League hangana n'amakipe ikomeye abafana bishimye. Erega rugaba bari barenganya Sarupongo bro, biragora gufana ikipe n'itsindwa. Umufana wamagaye ni mugoroba arantakira wa Rayon Sport, arambwira ngo Rayon Sport nanjye naritse kuyifana umunsi Jean Fidel akoresha inama yo z'ama fan club ngo akababwira ngo nimutsindwa ngo mujye mutsindwa muri serie, ngo ntimukazajye mujya gutera induru ngo muvuge ngo perezida agende perezida yegure. Haye yaravuze ngo nimutsindwa mujye mutsindwa muri serie, muryumeho donc ntimutake nimutsindwa ntimukazajye mutaka. Mufana yarambwiye ati uwo munsi yavuze ibyo bintu nahise nambuka amaze igihe ntafana equipe ya Rayon Sport. Ambwiye ati ku mutima ntiyavuyeho ariko sinjya kuri match sinitabira nta kintu nkora, nta bintu bya Rayon Sport njyamo. Mufana yarabimbwiye ejo yaramagaye kweri. Kugura abakinnyi bakomeye equipe gakomera mukagira umutozo ukomeye kweri ni ikibazo. Usigaye uhembera igihe ibintu bimeze neza waguze abakinnyi bakomeye kweri. Is that too much to ask? Is that too much to ask? APR yakongera kwa amakipe afite ishema. Umupira mu Rwanda wibere mu itangazamakuru gusa. Ubu tuwurekuye wahitugwa hasi nta nubwo mwazongera kumva ikintu kivugwa na kimwe. Impamvu abafana bakiza kuri stade nuko twakabije ibintu. Ariko ubundi umupira mwarawuretse waragiye waguye hasi. Nta bakinnyi bakomeye tukigira mu Rwanda, nta batoza beza tukigira, n'utuntu turi aho ngaho kweri. Mwibereye mu ndagu, mwibereye mu marozi, mwibereye mu kikweri. Ntabwo ushobora kugura abakinnyi bakomeye ngo amakipe akomeye. Teza imbere iki gihugu umupira kweri. Rwanda rumaze imyaka 20 rutajya mu gikombe cya Afrika 20 bro. Abayobozi b'amakipe akomeye rwose mujye mwireba mu ndorerwamo mwikibuke. Uruhare rwanjye kugira ngo Amavubi asubire muri kani n'uruhe. Uruhare rwanjye kugira ngo Amavubi asubire muri kani n'uruhe kweri. Mujye mwikibuka mwindukire. Anyways, kamashimire kandi mifurize ibihe byiza, nizera ko bwaryoheye cyane. Niba utarakana subscribe nicyo kintu watwitura ku biganiro tuguha for free, tutakwishyuza, tutagucaginga ikintu na kimwe.
ndizera ko rwose nawe uzajya ubikora nk'umuntu rwose w'umutaramuka nawe ukagira utya ugakanda subscribe kandi ukareba ibiganiro byacu bikarangira ibintu bikagenda neza cyane. Iyi ni Lorenzo Mfoni channel yawe ya YouTube, umuyoboro w'amakuru y'imikino aryoshye, ubusesenguzi n'ibindi byinshi bigezweho. Bashimire kandi mbifurize ibihe byiza cyane, dusubire ubutaha. Bye bye.